Menteri Rembak Duk Jongkari Narendra Modi mentakasngi ulah pelipit ba yaka International Telecommunication Union World Telecommunication Standardization Assembly Asia Pusau ha Bharat Mandapam Hanong ba New Delhi. Menteri Rembak Duk Jongkari Narendra Modi ulah buram kerpang mentakasngi ya Presiden Berim Jongkari Dr. APJ Abdul Kalam ha kalengkhu sngi kha jong. Sembut Presiden Jongkari India Jagdeep Dhankar sawan cengok nak mentaar sengilentar shandong ba kuati hapok jela Assam bat jaknong ba Shillong hapok ke jela Meghalaya keban sedang nadu lesai sengi ya kasas kulal audio visual co-production agreement hapadeng kari India bat Colombia ansasai mentak sengi hakanong ba New Delhi. Uparamesh Sivamani mentakasngi ulah shimti yaka kamkum Director General ba Apun Riu Jongkatanat Indian Coast Guard.